sanibona. Namhlanje ngizwe nje ukuthi ake nginixoxele history behind ibhokwe zasemgedeni kanye nemali kaPaul Kruger. Okay, ngalezi ikhathi zakudala iTransvaal yayi-state, yayifana nje ne-state esizimele eqekelele. Upresident kuyiyona lentshebe ekwakuthiwa uPaul Kruger. Okay. Kwathi ke ngelinye ilanga amangisi ezwa ngandlebeni ukuthi hey, lapha ya kule state samabhunu bacebile laba kunegolide lapha elibizwa ngered gold. Leli golide leli ke elingafani ke nalamanye amagolide ke akhona amaningi esiwaziyo. Yikho nje uma uthole elodwa iKruger libiza more than 6,000 pounds. Iyona ke esihlanyisa kakhulu leyo. Okay. Athe amangisi ke ezohlasela wezwa ngandlebenye uKruger ukuthi no, laba bazongena bezohlasela la. Wasethi uKruger no, alimelthweke leli igolide lonke lenziwe ama coins lawa ke abizwa ngama Krugerrands kwela namhlanje. Kutheke kusanjalo besabhizi benza lawo ma Krugerrands, kanti umfazi lo kaPaul Kruger unesithwebuli zithombe phecelezi lokuthiwa yicamera. Wase wathwebula ke lamagolide ke saphuma ke lesi sithombe, kanti sizolinkeka lesi sithombe ngoba ayikho into engalinkeki, ayikho i-technology ngisho kuthiwa yayingekho kangaka, kodwa nakhona zayiphunyuka izinto ndlela, zaphunyuka ke izinto, saphunyuka ke isithombe, sahlala ezandleni ezirong, sahamba saze safika kuwo ke lamangisi. Uthe ngezwa ufoka Kruger lo ukuthi no, amangisi lawa afuna ukuhlasela azothatha le mali le, avela ilayishe uKruger la estimeleni sakhe. Ebaleke uKruger ngesikhathi efuneka ke befuna ukumudla la ngoba kade amabhunu ablokuza ubuqhophololo abuqala. Uthe ke angabaleka, kanti endleleni isitimela sizoba nenkinga njengoba kuthiwa sanyamalala isitimela saPaul Kruger. Sikhona isitimela saPaul Kruger sinyamalalanga la samela khona ngapha koMpumalanga. Uthe ngabona ukuthi no, kunzima, wase esebenzisana ke wayenomngani oyisanuse phecelezi isangoma. Lezi zangoma ezazi strong zaqala kwakuthiwa ke izanuse. Sathi isanuse simtshela ukuthi no, ngoba kukhona abantu abanobuthakathi abazinyanga abakwazi ukuguqula imimoya, bakwazi ukuguqula abantu babathwebule babenza imimoya, babagadisa inkomo zabo. Uthe esuka ke uPaul Kruger wase encenga le ndoda ukuthi into ezongisiza la ukuthi ngideploy amasosha ami azohamba ile mali eyigada emgedeni. Batheke bangayigada emgedeni, aqala mangisa ukuhlasela kulezi ndawo azwile ukuthi sebeyifihle khona kwezindawo ayithola. Aseziyabona ke lezi zanusa ukuthi no, indlela yelulu ukuthi kukhandwe isimo sezinto ezimoya ezokwenza ukuthi noma ubani othi uyahlasela alwe nawo lemboya, ngoba amangisi ke ayingakwazi ukuhlanganisa izinto ezimoya. Yiwo amabhunu nabantu abamnyama abakwazi ukwenza lento okuqala. Utheke uPaul Kruger wavumelana ke nale ndoda ababezwana naye yayisangoma, yasiqoqa lezi inyanga ke eyikwazi ukwenza imkhuba ndini, yalanda ngisho inyanga zemlingo yaseGibhithe. Bavumelana ukuthi okay, sizothatha amasosha ke esizowathembisa umsebenzi bese sifike siwabulalele khona emgedeni, azobe ke sesiwathwebula sesiwafaka imithi abe yile moya azogada le mali. Kwakungathathwa ke noma bani, kwakuthathwa labantu abatrainiwe for impi. Even amaZulu abulalwe emgedeni, amaZulu amaqhawe ayelwa izimpi. Kuthe ngaphela izimpi ke asethathwa ke enikwe imisebenzi egqilazwa ke emaplazini. Njengoba sasazi ke abantu babegqilazwa emaplazini amabhunu. Bathathwa ke labantu kwathiwa hayi asihambe hambani ke kunomsebenzi omusha esizonika wona wokugada umcebo womhlaba, ngoba umcebo womhlaba lethwa imuyitholile le mali kungeke kuvumelele ukuthi uyidle wedwa, kuba imali yokuthi usize abantu abaningi. Inkinga yikho ukuyithola ukuthi hayi kupetukula petuza lapha kudlalwa. Babethatha labantu ke uPaul Kruger nalezi igangi zakhe zabathakathi befike lapha befungise abantu ukuthi nayi imali ekabasi
ekuzomela niyigade nina ningama security azogada le mali. So ngesikhathi abantu bevuma ukuthi hayi siyavuma basi le mali sizoyigada ngeimpilo zethu bese kuthiwa alright ke ake niwavule lamabhodo. Ngesikhathi bevula lamabhodo laba bebhekele ishawe inhlamvu befe labantu befele emgedeni begadele imali. Sibuyohlala ke ayethu mefika kaMamngisi afika abhekane nenkinga lezi ipokweke igadele imali. Uyabonga ngoba till today ayikaze le mali kube lula ukuyithatha. Nabayithathayo abayidle, nabayidlayo bayidla kabuhlungu. Kumlanjwana ke ebengithi ngikudedele ukuthi ivelaphi imali yezibhokwe njengoba namanje sisathi imali yezibhokwe. Thina ngemaZulu sithi imali yezibhokwe ngoba thina into yawumoya yangabonakala sithi sipokwe. Kodwa le nto elapha emgedeni ibeyond ukuba isipokwe ngoba iwisdom yayo ingaphezulu kokwazi zonke ezinye izinto ongazicabanga. Yazi ukuhluka nokuhlala usuka ekhaya uyakhona. Njengoba niyalenizeke umzakwethu ngixoxa ngekhuluma ngendaba yenyanga eyishayiwe nezinyanga ezagida ubusuku bonke zangoma nezavalelwe emabhodweni. Kusayimlingo yakho lapha emgedeni enzima kakhulu engingaboni futhi ukuthi khona inyanga noma isangoma sanamhlanje esingakwazi ukuyinqoba. Ngizoke ngimeke lapho mzakwethu ngomlando wemali yezibhokwe. Imali yezibhokwe igcwele kakhulu kwelaseMpumalanga nangapha umwehla ubheka ko Paul Pietersburg. Kanti nakhona la eThekwini ikhona endaweni thizeni la ifihlwa khona ngoba phela kwase kuyimpi ihamba ifakwa la kunemgodi khona ihamba ifakwa le mali. Yey kulungile ke bafowethu ngizophinde ngibuye futhi ngizosharisha leza izitori ukuthi isikhathi angasitholi ngisabhizi. Ngiseza nezinye izitori zabanye ababhemu engiye ngihamba nababayizayoni. Nabefundise ngihamba labo sanyuka idumbe saya phezulu siyogubha. Kodwa kwamanje ake ngime ngoba ngisaphuthuma emsebenzini. Sanibonani Dumelanga Abshade Molweni. You are watching Hillcare, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of umgosi. Yebo zingane zakwethu, namhlanje i-episode namhlanje imayelana nemali yezibhoko. Singazi ke ukuthi wena uyakholwela kule mali yezibhoko noma cha. Kodwa ke siphethe abantu ababhethi evidence. Abanye sebabuye ukuzama ukuthola yona le mali yezibhoko, abanye bayithola, abanye bathola induku. So yeah, mbukeli, sit back and enjoy, commenting and like a video. And one more thing, ningamind manibona uput pyramid kakhulu kule episode lena. I mean, niyazi ukuthi simbiza ukuthi ubaba wezibhoki. So le episode lena nje bengeke iphelele ngaphandle kwakhe. Without further ado, bafethu, let's jump straight to the video. Ungakhohlwa ucomment, join the family bafethu, subscribe to the channel. Ngizanibona makuphela ivideo. Sengikhathalele. Phindeko ngisafuna umuntu ozokhe ngibuza imibuzo. Lo mgede ungakuphi? Lo mgede imali yezibhoko ingakuphi? Nansi la ikhona. Nansi. Zama ukusondela ke. Bona kanje ukubona kabili. Bathi C1 C2. Ngafuna ukubuyela la. Ngathola induku. Ya, ufuna imali kakeze la. Ngakhona kulapha phansi ngesaba nokuvela. Ufuna imali uzozazoyilandela. Ngani kwethu nayike le ntaba yaseFriday abantu abahlezi behlala bebuza ngayo intaba yeyimanga. Le ntaba lena iyona ekuthiwa equkethe imali yezibhoki. Imali yezibhoki ekuthiwa ayigcwele kule ntaba leya, and le ntaba le igaba zakhona ihlukene kabili. Le ngale ngasesibhedlela kuthiwa inemali esemabhodweni, kanti lena engiyiveze njengala engiyivezelana njengamanje kuthiwa imali lapha emgedeni mawukhuphuka lapha phezulu othola khona. Cha, seziningi insizwe seyithola induku eseyibhaxekile nje zithi ziyolanda le mali leya nezinyanga eziningi ezaziwayo khokhovula engeke ngayibala njengamanje kodwa ezaxetshulwa lapha zathola nje isibhaxo esinzima kabi zithi ziyolanda le mali lapha entabeni. Kakhulukazi ngapha emgedeni, ayichala emgedeni ziyabuya alinqeni nje izulu vele guqubala nje belikade libalele. Njengamanje ngikhuluma nje bengingabo past 4
belikade lichwathile nje lihlizu lavela lashintsha la kushanga umkhasa phansi nje welokho omlala mvubu so nje wayebona nawe inkungu lapha mawubukusisa kahle inkungu seyivele zavala nje lapha kuleya ntaba kwalani livele line khona ngapha ngaphesheya lingani leya ntaba ineyigemegeme enzima kakhulu so mawukuthi khona inyanga uyazi noma ukhona umuntu odesperate ufuna imali fast nje hayi cha nemtshela uthakhululeke usengomuntu ocebile ikhona imali lapha entabeni akhohlwe nje uyobuye isicebu noma ngesinye isigwili mawazi ukuthi khona insizwa yakini ithi nenkani nje yona ayikhuzeki lezi insizwa ehlezi ithetha zithi zona ayihlulwa ilutho ayihlulwa into engakhulumi naye ke imali ayikhulumi lapha ngani zakwethu ngicela ke kube khona ozoyoyilanda lapha entabeni hawu angifune share angifune next nje just that ngiyamplaka nje umuntu ofuna nje imali esheshayo ikhona lapha phezulu angaze udutshula ukuma money heist banibani akavela vaye nje ashone lapha phezulu ngiyamplaka lesi ishingishani somkhovu wasebusuku umkhovu hamba nesheni njengemfene le video engiyenzayo ke ibheke koza kwethu abazimisele ukuhamba no pyramid imali yezipokwe kuye emgedeni guys number 1 okay le mali ke akuyena ka Paul lengivezayo imali eyenza inkinga mawunayo endlini ngizochazela ngayo kodwa ke nawe ivideo ngizoyenza nje isplit kahle abantu abazilungiselela ukuhamba no pyramid ukozama inhlanhla emgedeni ukuthola okuncane kwasemgedeni bazama ukusebenza ngakho guys number 1 umuntu engifuna ngitshele yona isipokwe siyakwazi ukushintsha ingqondo yakho isipokwe siyakwazi ukushintsha ngendlela wena ocabanga ngayo isipokwe sicabanga before wena ucabange uthi soqala ucabanga ndisone sesikuphistile ukuthi ucabanga lento oyicabangayo ilapha ingqondo iqala khona ukuhamba and mawuzimisele ukuya lapha emgedeni number 1 kufanele kube umuntu owayilusa hayi umuntu ovele waba inyanga okanye isangoma isiyoni umthandazi ugobelo thizeni kudingeka umuntu ojwayele ukuhamba aya esigangeni ahlangabezane nezibhokwe ojwayele umuntu okaqhutshwe izibhokwe abanye abantu uthi masibatshele ezinye izinto ke baziphikise yabo lapha engikhona engirecordayo khona imimoya engidisturbayo manje ake ngiqhubeke ngifuna umuntu okwaziyo ukuthi okwewayelusa wahamba walahlelwa izinkomo eziqhuba kube khona iphumela ecaleni inkomo uthi ulanda yona ube sohlukana nalabantu ohamba nabo kufuneka umuntu ojwayele ukuthi adlule imfula ahamba yomcimbini kwelinye cishe ngathi izilali phela ngasekhaya sithi izilali kwesinye isigodi yabona ke imimoya yangiphazamisa manje angikwazi ukuqhubeka hey mathatha asike sami animeni kahle nina ngiyasebenza la phela kusebusuku guys all right bengisasho ukuthi kufuneka umuntu kanjalo isipoko esicabanga fasting nakwena and siyakwenza ukuthi uluze focus ilapha eqala khona inkinga isipoko futhi asinqeni ukuthi sizishintshe sibe yinja asinqeni ukuthi sizishintshe sibe imbuzi asinqeni ukuthi zizishintshe sibe imoto edumayo asinqeni ukwenza accident engekho eyenzeka 15 years ago or 20 years ago mina ke izipoko engijwayele ukuhlangabezana nazo ezisijikayo zibe igusha imvu angeke ngime lapho kanti luckily sothi siyozingela ngelinye ilanga qhamuka imbuzi Okay. Emhlophe imbuzi clean emhlophe. Yes. It was the first time ngibona imbuzi nje. Then athi yena siyibambe lembuzi, you understand, because ihamba yodwa ehlathini. Asibambe sihambe soyifuya kube yethu. Which is it was not the first time sibambe imbuzi ngizoxoxela kokuqala. Okay. Okay, sayibamba sayilandela lembuzi, lembuzi yangena emgedeni. Uyabo? Okay. Masingena emgedeni sithi siyolandela imbuzi. Nanka amabhodwe lamabhodwe amakhulu la amnyama lawo elinye selize latsheka lachitheka amakhonza achitheke phansi la ama-pounds la ayi triangle. Okay. Uma sikhathi sithi siyayixotsha vele kuqhamuka ikhehla lebhunu lamabhunu lakudala afaka ama-uniform akudala lamabhunu amabhunu la pink la anamademu acijile. Yeah. Lithi leli bhunu yabafana bakamthetho mind you akaze simtshele isibongo akasazi we see him for the first time and samangala ukuthi lo muntu uqhamukaphi
uyabo yathi yabo bafana bakamthetho nifina ifuna imali sithi na siyifuna imali athi okay wena mfana akhombe mina athi wena ngoba usumdala nanga umuntu efanele athathe lento le we understand but before we thathe sifuna usilethele ibhunu umfana webhunu ongakathombi like a small boy yabo and bring to them in exchange of le mali Okay. ngathi mina ngizomthatha phi ibhunu mina kwathiwa no you'll find it hamba ulifuna so kunika umcebo thina so kunika only 10 coins you'll never go hungry again yabo and mabesho bathi lo 10 coins u1.2 billion imagine but now leli jongo lebhunu ngizalithatha phi Yeah, le chong Spaniel puno. ngizalithatha because they don't just give you that money for free. Really? Yeah, ifana nesithwalo mawuna le mali usuku unesithwalo because inemoya you can't just do anything you like ngale mali they tell you ukuthi uzoyidla kanjani nabobani kanjani okay from today uzogqoka kanje for the rest of your life don't change these clothes uthola kulento ziyadabuka uyazithunga marune imali but ugqoka into ezidabukile uyabo because bakunika imithetho there are rules behind everything so thina ke sasa siyacabanga ukuthi hayi leli khehla leli liyabheda leli khehla Okay. awuthi sithola inyanga ezoyikhipha saba nalensizwa le yabo lensizwa lethi akuphashwa la ungazopha No, mana mfethu. Ngiyakuzwa mfethu kokusho mfethu. Ngiyayibuka nje le video yakho. Ibuye ihlekise. Kodwa futhi akuhlekisa khona kakhulu. Mfethu, ubatshela iphutha abantu mfethu. Mabe uthi wena wangimambela igubhu ngoba nanga ngase ngishibilika. Hey sengishibilika ngiqaqaza cha. Paramita, ubatshela iphutha lapha abantu mfethu. Mfethu, asikhulume iqiniso. Mina ngakubambisa igubhu ngoba ngangisachama. Ngangeke ngichame. Ngiphethe igubhu ngesandla ngase ngithi wena awubambe igubhu kanti vele lezi iphoku zakho ayishaye nombani ishaya umuntu ophethe igubhu ezashaya iphoku Shabula mfethu wena kufethu yalulapha kodwa uyazi mina into eyenza ukuthi ngibe notwethe kodwa ngase ngisaba avuna ukungasho ngithi yabona okokuqala ngakungakholwa ukuthi inhlabathi oyithathile inhlabathi yakho le inhlabathi lapha ebhokeni ngempela okwesibili mfethu le mithi mfethu engangihlanganise lapha angithi eminye yayo ngayiphupha kodwa khona u2 engase ngikhohliwe okay sengiyikhumbulile manje kwashoda lapha ukhathi besonga nompika ayiboni ukhathi besonga ngithi ukuthi ke nama staplana iziphoku zingasiqonde ukuthi siyaplana ngapha noma seziza ngempi yazo kodwa sikwazi ukuyidunga imiqondo uyabona ngicela ukukunikeza futhi challenge paramedic ngicela ukuphinde ukuthi siphinde lapha mfethu into engiyicelayo kulokhu njengoba siya lapha mfethu ngicela ukuyilandela mina umhlabathi yonke into ngizazenzela ngihamba nawe me and you futhi yabona kulokhu ufuna kushuthwa ngicela kushuthwe ke kulokhu kusingenzi lento le ezasiyenzile ukuthi kungashuthwa sifuna cameraman yabona nje labafethu lapha MC Gwajo engathi bengafika lapha no Ndlovu Tikida no King Zoso besishuthe mfethu hey yabona mfethu kube nalishutha lapha hey nazohleka hey usethi wabona istimela ngiyabuzwa abantu Mthenjane ngakutshela uzabe uyithatha manje ibhoko uthi mina wayengiyekela ngiyekeliswe ngiko khona lokhu kwendakalele nawo yabona lento yokuthi mangithi mina ngiyakhuluma lithi hashe lokho umfana kade lutho yho Mthenjane mina kusuka kwami la ngasuka la ngaya eMjindini trust lemi ngawathi eMjindini Barberton kunabafana pha bangipha iMercury yabona asuka la mina ngaya kulomunye time ngeke ngimusho ngoba phela lokho sokupersonal
ngalanza ipholo yathi ipholo lenyuwana ngathi ihambe uma 67,000 k kuthi manje Paul Kruger isikahle mno ukuthi ngihambe neMercury ngithi ngihamba neMercury ngilandze eBarberton imoto ifika idule manje ibile ngisaya khona le le Brondani le yawo ngithi ngiyithatha le mali le nginespeed ngisale speed nayo le mali ngizoyithola yabo into ene kuthi mina ngasayigijimisa kangaka imali etibona babe mthenjana nginoko ukuthi sengithilitele likhalami sikasavana lo mfati wami bona ya nalokuthi mangilele ngisale sengikhuluma ngedwana mangilele ngikhulume ngedwana mina hayi le mali ngathi seyipokela mina le yabo ngihamba ngaye lapha esontweni lapha eZTC phela nami phela ngisistering phela nami inkinga ngiyaba nathi ngumuntu bafike bamtshela bathi wena inkinga fana lo mdlalo loqalile udlala kabi yabo and wena unedlute elikhulu bonga amadlute akini wena kusasakuthanza and usana emsebenzi omuhle nawo lo mdlalo lo udlala kuyekele ngoba kungahle ngilanga ukubhethela idlute iflathele bathi wathi babe elo babe profita lo yakho sengenxa yakhe bamthenjani njengoba ngikushela safoster yabo kwathiwa hayi kunamake lapha eDontoni uyamake lo yana uyaprofita kabona emehlweni yabo hey silungise le moto overheater kwayo sitanze nethermostat sifake athi imnikade le moto hayi imoto yami inyuwane mana ngeke imoto yami ilona ibile manje hayi khona lento enitshela nje yesingudi le sakuyela ijika kho manje le ngihamba nayo njengoba naku kwende njalo yabo ya suke la seDontoni le lo makathi adonsa ifone afone lo ngisihamba naye lo babe ngimusho hathi kulithetha la kimi lebangada athi yena athi hey ngingedi la kami la ningakethi nalomhlaba wale emganduzeni le kuligogodo yabo ngifuna ukunibukela yona ukuthi ikhona noma cha ida ngivela ngihlikiyo phela nami lephathi sengibuka ukuthi nami phela ngidaba imiliyoni ngema second ayi tuthathe box petrol bathola umudlapha pupupu shaba full tank kamane Paul Kruger la nginyanya kabi yey sidubula imoto seDontoni sithathe nomhlaba wale ngivele kuthatha mina ngokusheshsha lapho vela kudlalo sidubule lapha enalispect N4 sithi Bova sambe nga N4 sithi Bova siye khona leDontoni sifike siyipake le moto lapha ngeshiya nyana ya lapha kule maka uthola kune line kuvele kwamake yasebenza kuya profit aqokeda kubona emehlweni mara ngoprofit hayi neseshi kuyayifasa ayithathe nomdzala athathe emhlaba ngale bootsini le moto ngathi basithi siyangena lapha kule khathi hey lamake akathi uthi phawu ithathaphi yokusukuma akhona lokuthi asivimbe singangene lapha egedini athi ngiyangena sala nijikana nomhlaba wenu Jonguthi awona mina kusilethe netati ya plan tasisigangeni ikadele treasure usiya plan at manje sithi sinakushaya labathembena kuze kusilento yabifatalali singasaphinzi yendeke laba sibekele bantu labantu abagadele imali abaphila ene bantu labanolaka yabo bafuna ukuthi wena bakunike yona ukuthi wena ugijima uyoyithatha yabo ihlule mina esiphembane mina nginalenye into yami lengithembile mina yabo ngafika ngikhulumise kuyabhunyela ehlathini yabo but sengizame kakhulu ngasi ngiyenda kongendiki ngaze ngiyangivisa abhlungu lento ngasuka la eMozambique ngathi ngiyolanza lo muntu lo angifundisa lento kusihamba uyithatha uma ngifika lekhakhe ngangikhohle ngihamba nenye intombatana wathi kimi eshalokho wena ike yakuhlupha la ufuna kuthatha mina nyalo lobulalisa mina ntuke team ntuke army mina ngenta wena ukuthi uganye hayi ukuthi wena uthathe mina onginikele ehlathini ukuthi ngife
ngifele into lento evuka nami ngishile yabo so ngizama kusho leni ungifonela nisine emakhoyiseni ngifoneleni nibuye abuye emakhoyiseni hayi nini yabo kuze igame itoqala selapha epolice station sign in pandemic form ngiyabonga South Africa ningifoneleni kahle ungangidadateli ungangidlela umuthi ngoba nini nihlupha ukuthi ningidlela mlomo mnandi nilitshela ukuthi ndovuma siyaqabana vele ungangidlela impanzi ngoba mina impanzi ngeyadi nalabani kade bagade mina bangitshela ukuthi lo ukhulu ofona manje sheloko akasikahle and asho ukuthi awumlaleli yabo ngiloko ngifuna ukusho nje ngingisheloko do not forget and like and subscribe uSimalanga ngizwa ungitshela ukuthi cha unawo umlanjwana ngemali yezipoki omncanyana owaziyo phela abantu abaningi mangikhuluma ngemali yezipoki bathi into engekho uyabo sithi wena umdala usungivezeni ukuthi unawo umlando owaziyo ngemali yezipoki isiphi isigameko wena osaziyo ngemali yezipoki owake wasizwa noma okwasibona Away nje okokuqala nje ngicela ngento eyenzakala kumina yeah sikhona lapha kule ndawo sesimba kuyona yabona lapha kwakuyindlu kulezi zinto ngathi zenza manje yokuthandaza yabo ukuba nethombane zamaqhude nayo kungathi umuntu onomlomo wendlovu yes yabona siqala sifika khona safika kanzima singakafiki nje khona safika kanzima kodwa inkinga ukuthi sifuna le yamali lapha ngoba niyazi ukuthi khona yabona sesizofika mhlawumbe kwakusaphathi mhlawumbe 10 meters kwa sashawa ngamatshe hawu amatshe singawazi qhamuka sijela ngamatshe sasabona ababona lamatshe ukuthi ashawa asabona qhamuka kodwa qhamuka imba kodwa ngempela uthe masibuyela ngesonto elilandelayo namba nenyanga noma namba nodwa siya khona enyangeni ifike isenzele izinto zazo sinikeze nemithi kodwa kulokhu kwesithathu sesiya khona sasiya nayo yona afika yaqala yafuna ukuhamba phambili kwaphephuka ikhwama kuyona iphephe kanje kwaphephuka kwacaca ukuthi akudlalwa la basho ukuthi ke ngoba siphephuka ikhwama zawo ke sathi nayo senendaba ke vele okuyikona kona ukuthathwe izipoki sikushinyoba manje isikhoma sesihambile imali sisele yodwa saqonda khona hawu sathi masifika khona ayisafike sahamba kwambele kwaqala kufikeke khona phansi sahamba sayophumula kodwa ke ayimbiwe mina ayimbiwe mina yalinda lishona ilanga ebusuku kufuna kumbe ebusuku kanti mase siyabuyela ngakusasa kukhonkiwe kunokonkolo kodwa sishiye simbili abona sihamba indawo ngokuthi sifala uzogcina lapha phansi kwekhwapha bese siyabuyela ngakusasa kunokhonkolo ungathi khona umuntu okhonkile ebusuku mase siyabuyela ngakusasa imizobheka khonkwe ngempela siyafika ukhonkola woko kumbili sabuyela ngakusasa namba futhi aphinda sahamba asayingenike manje indaba engiyaba sibonile uthi inyanga kuphephuka ikhwama sihambile ikhwama zenyanga sesine access singena sahamba kodwa mase sisofika khona kunamabhodlela akhe lapha sifika emabhodweni mase siyafika khona bayishintsha umoya kwakhuluma enye indoda athi khuluma isindiya yini ninafuna indoda zemukini wena ngathi ziyasongana ekhanda saphuma sabaleka kwasho ukuthi vele sesiyibonile ukuthi khona akusekho futhi manje siqala sizozama ukumema abanye abantu abazosimbela la sesifikile lesifuna khona yabona yabona nakho-ke sesiyafika-ke manje nawe sesiwabonile amabhodo sokugcwela amanzi kunangizwe Asabona manje sifihlwa amanzi. Amabhodo sefihlwa amanzi agcwele phezulu yantanta kanje. Manje agcina nitholile noma itholakala. Agcina siyitholile ngoba phela inyanga le yasayiyeka. Sasisebenza ngendlela yethu. Sathi sisuka lapho bone inyosi emakheke inyosi amadala. Sabele saphatha wona sifika lapha na. Sagaxa amakhoneni ngaphandle. Gaxa amakhoneni amanye. Awashumla sisakwenza phakathi. Uyavela. Okay. La uyavela. Ngiyakutshela ndoda. Manje ngophela le nto umuyitholile isimo phela sikuhambela kahle na impilo yabanjani kodwa imboka lo nakho nje ngiright ngayo ngithi ngiright ngayo hayi bafowethu hayi siyabonga le ndoda njoba ngishilo nje ukuthi
Manje masiqeda la le video sizosuka manje. Siyakhona. Sizoqala ukwenza enye ivideo singena ngesango khona. Nibone khona ukuthi kunjani sifike khona. Yeah. Kodwa izothatha isikhathi eside kona ngoba phela kuyibani. Masisuke esangweni siyongena ehlathini. Kodwa nje sonenzela lana nizayibona. Kulungile bafo njengoba echaza ukuthi hayi imali yezibhoko uyayazi. Wakwafikelela kuyona. Hayi sesobona mase siya khona ngoba sengitshela ke ngalolo suku mase ngihamba naye siyemele izibhoko. Manje cha sibambe siyabonga kakhulu bafowethu. Nisilandele njalo. Olunzima kakhulu lwemali yezibhoki. Ngike ngazama kaningi uyothatha le mali yezibhoki ngoba ngangizwa abantu bekhuluma ngale mali yezibhoki. Ngake ngathi nama ngiyozizamela mathupha. Nginenyanga ke ngisebenza nayo. Iyona eqinisayo kami, iyona esiqinisayo siwumndeni. Iyona eyenza nje okuningi okuhlangane nokwezokuphepha ekhaya. Ngahamba ngayibikela ngathi ngisafuna ukuyozama le mali yezibhoki ekhona. Ngahamba ngaya emketeni thizeni. Sihamba sibabili yona yathi lenyangayi ayizukuya izosinikeza izinto zokuzivikela ukuthi sikwazi ukuthi sifike siyithole le mali yezibhoki. Ngaye ngayibalisa lento, ngiyibalisela nje omunye umbhemi wayiposta ku TikTok. Ngithe mangibona nala ekhaya ukuthi yakhulunywa ngezinto ezinje, ngathi angeke ngizoyiveza nala eclassified. Sanikela khona sinombhemi siqinile siyidlile induku. Kwazi lapho sasihlala inyanga ezimbili singabathinta abantu wesimame enhloko. Ngisho nokumxhawula ngesandla nokukhuluma naye sasingakhulumi nomuntu wesimame. Yasinikeza umuthi le ndoda sahamba sayohlala entabeni. Lapho ke entabeni kulapho lasasifutha khona siphalaza sichatha senza yonke imikhuba le yokuthi siqine. Sabe sesinikela khona. Sathi masinikela khona masingena emgedeni kwakhona umoya ohelezayo obandayo. Sithe masiqhamuka na kunamasosha la. Masosha amathathu. Lamasosha dlala amaphepha. Shama phepha. Sibese sesiyachwechwa. Sithe masichwechwa abuze lamasosha ukuthi amadoda nelibangise kuphi. Ayikwaqala ke manje kwathuleka. Amadoda sithende libangise kuphi. Sathi thinayi sizela emgedeni khona into esizoyithatha. Amadoda ajikane. Sabe sesinyoshozela ke sijika. Sithe masijika sangena kwesinye isihohoba ngayitshela le ndoda ngithi ndoda asihambi la masikade lamasosha aphume. Leyanto ke masoze wahlangana nayo izibhoki lezi uvanula utheka umqondo uzitshela ukuthi wena usaphila impilo enormal kanti so ugaxele vele. Simasihlale la amasosha mayiphume lahla sangena siyoyithatha le mali. Kusho ukuthi amasosha nje azigadela umncele lo. Ngalezo sikhathi sikude kakhulu nomncele. Hayi le ndoda ithi hayi masihlala isihlale nangempela sithi thenje kwakuphele ngahle i-hour phume lamasosha siwabone nangekulithi. Sibese sesiyaya. Sichwechwe sithe masichwechwa sezwa ngesitimela pa. Hayibo. Bengekho sitimela nje la masithi nasi siyadlula. Andi kunojantshi. Hawu ngibe sengibuza le ndoda. Masingena oqala la ujantshi ubonile bese yaphendula ndoda ithi yasi yesajump ujantshi. Awuma ngithi ngizama ukukhumbula ikhona. Asikaze sijump ujantshi. Ayisisho lesitimela kuhlu isikhathi eside siyoshona. Ngibeze mina sengibheke emuva. Mangibheke emuva ngiphinde ngibuyisa amehlo. Mangibuyisa amehlo abakojantshi nje la. Ngithi abendoda kojantshi nje la. Lesitimela besihamba kuphi. Abe seyangibuza lathi isitimela sani. Ngithi mina bekudlula isitimela nje la. Athayi. Akudlula ngasitimela la. Ngithi mina asambe. Asibese siyangena ngaphakathi. Sithe nje masingena sithi uqhamuke izinja eziyi2. Ama-pitbull. Hayi. Abala. Phuma sihuhluzela. Zambamba umngani wami. Zamnebhuna engamshiya ngithi hayi. Ayikho into engizayenza ngamshiya ngagijima. Ngathi la ngiphumula khona mangiphumula ngithi ngezwe ngezansi ukuthi ifala kahle ngigijime ngeke ngakhona mangifika uyena ngithi bendoda
zigcine ziyekile leza zinja athi izinja zani. Ngithi masiphuma phela emgedeni wena ubanjwe izinja athi hayibo nami ngibaleke wena nje mawulunywa izwe izinja bengithi zikubulele. Ngithi mina hayibo ndoda uwe nje obolunywa izinja ayangivezela ukuthi akanamanxeba. Ngimvezele nami ukuthi anginamanxeba. Hayi sithi ndoda masigoduke kuba sisaba nenkinga. Hayi nangempela ke sihambe siyofika ekhaya. Masifike ekhaya kwadlula 2 days. Le ndoda ngithe ngiyezwa kwathi ayikwazi ukukhuluma. Vele-ke besishilo kulo daba sisolixoxa. Angazi noma ngizathi indoda wazama ukuxoxa waye kwenzakalani kodwa kuthiwa le ndoda ayikhuluma. Ayingifike ngizama ukuyibheka ngifike le ndoda ilele phansi ayikhulumi. Ithulile nje ithedweni. Ngini ithulile ithedweni. Yahlala 5 days ngakhulumi. Ngele 6 kwaba ngezwe sekuthiwa idlulile emhlabeni. Lapho ke la ngagcina khona ukuthi angisoze ngaphinde ngayigijimela into engingayazi. Angazi noma usekhona yini umuntu okwaphumelele kuyitholeni le mali. Awusezazalwa angazi. Ngithi angeke ngizovela ke nami. Ngiyabonga. Hey mana ke ngokuxoxela indaba. Nje kungakudalana nje kweinsukwini ezidlulile nje singaziningana. Naku sengincengwa insizwa yakamsezana. Ngiqala ke nokusizwa isibongo sakamsezana lo mbhemu le uyisayoni lo mbhemu kodwa esanyanga. Uyabona bese ethi lo mbhemu ayi pyramid mfowethu cha Nyambosa ngiyacela Nyambosa omkhulu ukuthi umuntu ke yozama njoba vele kuyikhathi zika December mhlawumbe ngenzeka nje ngalokhu kwakhe akakusebenzisa emzini yabantu mebamba izipoko noma ekhipha izipoko ngenzeka kusebenze lapha. Ngithi mina mfowethu baningi abantu abahambile bephethe amabhodlela lapha kodwa akuzange kuze kulunge. Bese ekhipha ibhodlela elinamafutha ndabomva angathi igazi. Athi uyalibona leli bhodlela linemoya yezipokwe engiyibambe emzini yabantu abantu bexa kwezi izipokwe bengasalala ebusuku. Ngithi mina ikulungile ngiyakuzwa kodwa ke izipokwe lezi siya kuzona wemfowethu ayidlali zikwelinye izinga. Yabona i-professionalism yazo yokuhinya umuntu. Iserious kakhulu athi nayi. Wemfoka Mthotho ngwakamsezana mina. Ngaqala ukubamba izipoko ngina 19 years. Namhlanje ngina 52. So lento yokubamba izipoko nje into engiyaziyo. Dala ngilandela ama-video akho ngibuka ngisho ngithi lo muntu lo hlulwe intelulu ukuthi ethinte mina sihambe. Bese ngithi mina lungile mfoka Msezana ke sibone ukuthi kwenze kanjani siye ngakhona. Cha nebala etheleke umsezane lo ehamba nezinsizwa zakhe ezimbili. Ayisingene evenini hayi bese besho nokuthi hayi phela makuyiwa kulezi indawo akufuneki imoto kapetrol kufuneka imoto kadizili. Ngithi hayi cha bafowethu ushuthi niyazi ngempela kade nike nayihamba lethu ushuthi niyayazi athe nayi phela yena unemoya lezi zinto ziyakhuluma kuyele. Ngithi kulungile asambe mfoka Msezana. Hayi sihambe mfowethu afika umsezane kuphethe 20 liter wentelezi. Aphethe 20 liter wentelezi. Lentelezi le iyashunqa lentelezi yabona khona lama ice lawa ka ice cream la shunqa ngathi ayashisa bebandi yabona ishunqa leyo ntuthu leyo. Ngithi mina lentelezi yashunqa pho athi hayi lentelezi yona phela esifike lapha ngoba lezi zinto zinakho ukuthi masifika lapha zivele ivusa inkungu. So lentelezi yokuthi emgedeni kube clear sishunqise sichele lento zaze ishunqa yinkungu nani kungaveli emgedeni sikwazi ukuthi indlela ethi ibe clear. Ngithi mina othena ngithi no hayi ngathi la madoda azi kangcono mana ke ngixoxela indaba. Yazi umsezane siye nje kule ndawo yezipokwe le ezathatha umfoka Mnqangu zamvalela ebhodweni. Sithe sifika nje lapha naye umbhemu kaMsezane safika kukhala isigubhu le siyasha isigubhu. Ngithi mina shuthi kunezayoni mhlawumbe eyizozama la ngaphakathi yabona naye ethi hayi shuthi khona amanye amakhola mhlawumbe azozama. Bese ngithi mina hayi no asingeneni hayi siyangena ngempela siyafika siyasha isikhalango siyasha isigubhu kune dress serious kabla kunensizwa yomntu omnyama
enetshebede emhlophe ifaka impulapula yabona impulapula le efakwa ababhishop ifaka impulapula ayigijima eringini nezayoni zayo ziyasho isigubhu kanti hayi zimpokwe lezi ukuze ngibone ukuthi zimpokwe indlela abagijima ngayo ifast and mangithi ngiyabuka la phansi enyaweni azikho inyawo bagijima nje ngathi bahamba emoyeni ifikele kamsazane ivelele impulapula ithi ibandla libambe ingoma ithi awu selifikile abazalwane lezi zithi amen mfundisi hey kuqalwe ingoma hey bayishaya abantu idress ngaba labo bayishaya idress ithe ngisashaya idress yayimisa lempulapula lenkunzi le yatshebe yayimisa idress le yathatha leli ibhodlela lelo libo yalivulisa ivalo yabagcoba ngalo lapha bobathathu qede yathatha itelesi yabaphunyela naye angiyazi la telesi ukuthi njani into babeyihlikihla wona phansi belunyelwa kuthi akusuka kwakuqhuma into ngathi iy'ntuthu nje qhumu emva kwalokho abasekho abazalwane sekusole laba bayayihlikihla phansi ayingase ngikha phansi bangifica emotweni kudabuka amajazi ney'kipa bayihlikihla baphethe ngisho amatshe bayihudla ngawo ngithi kwenze njani kanti madoda abasakhuluma kulokini ngize ngafika size safika la besiya khona la kuzobashiya khona beyihlikihla babashiya kanjalo behlikihla kathi madoda izobonana ukuthi bagcine kwenze njani angazi noma ngingabafoneli kodwa hayi cha ngibonile ukuthi iy'mpoko zinzima kakhulu manje sifice khona kunenkonzo sisho isigubhu isiphethe intombazane manje nabo laba bajoyini bazogcotshwa ngamafutha abathelwa ngentelezi yabo hayi khona ayi basebeyihlikihlile kolakala ukuthi kuqhumele intuthu bese kunyamalala labazalwane sibaficile hayi ngase ngikha phansi bafethe ayiyekwe lento ngeke iluke ngiyake ngithule ngimdabukele umuntu othi abantu abamnyama bayathakatha singcono lesizwe lesi ngoba sona asithakathi esho lesi saqhamuka lapha yana phesheya ngisho ukuthi ukubuya wazi umlando wangampela ngaba kayisho lento ayishoyo umlando abantu abamnyama babengathakathi babengoni babephila ngokungcwele kodwa ukuze beqale lento yokuthakatha ibona bafika nesathanizini yonke lento yokuthakatha enibona namhlanje yokuthakatha ithwalo iyafika nabo kunemoya eyafakwa ibona lana lesizwe lesi ongeyona imoya yala thina eyafika nabo imoya leyo moya leyo eminingi isishaya ezusiko lwethu kodwa kungelona usiko lwethu okuyimoya yabezizwe ngelanga siyokhuluma ngaleyo moya leyo sibachazela abantu ngayo ukuthi iyafika kanjani so lezi zinto ezimbi emhlabeni ibona isona sizwe esasithunyelwe ukuthi siqale ibona abaqala ukuthakatha ibona abaqala ukubulala ibona abahlukanisa isizwe njengoba kwafika abahlukanisa abasifaka lento yokuthakatha yonke lento embe nibona la emhlabeni yafika nalesizwe usathane wambatha lesizwe iyaqala lesizwe so uma usukusho njalo
usuke ungayazi into eshoyo. Abanikazi bokuthakatha ibona banezithwalo ezimbi laba bantu sizwe sakithi. Uyazi ukuthi njengoba kuyikhulunywe ngemali yezipoki, ke ngizwa abantu abaningi bekhuluma ngemali yezipoki. Imali yezipoki kulokhu behleke ngisho umoya umuphuke ngithi ube bayazi ukuthi yini imali yezipoki. Bayazi ukuthi yipi agenda eyiphushwa ngemali yezipoki. Ngaba bayenzi ihlala lento kodwa ngenxa yokuthi abazi ukuthi kwenzakalani yini imali yezipoki. Uyakubabone bejabula abantu beyijabulela lento yemali yezipoki. Imali yezipoki isithwalo ababhlokha ngaso imvelo. Babebopha thina and lesasithwalo sabo lesiyana samba negazi nokuchithwa kwegazi labantu abamnyama kwathwala ngegazi lokhokho bethu. Noma ungabona umlungu wena ogade leya mali leyana kodwa ukuze kwenziwe lesasithwalo kwakufanele kudingeka abantu bakulelizwe abokuyibona ababecela kwimvelo la abahlanganayo nemvelo kwakuyithina. So okhokho bethu ababebulawa lapha yana ukuze kwenziwe lesi sithwalo selento ekuthiwa imali yezipoki. Basuke beblocke amandla omuntu omnyama. Maningi amakhona esingakubalela wona esiwaziyo ukuthi ablockiwe. Ziningi impophoma ezizaziyo ukuthi thina ziblockiwe. Ziningi indawo imigede eblockiwe ngoba kwakwamandla abantu abamnyama laba babecela khona lapha babexhumana khona nomdali. Yonke into labantu bafike bayiblocka. Abagcinanga ngokuyiblocka ilento lena imvelo labantu nokuyicontrol ukuthi isebenzele bona. Iqiwi njengoba kuneziqiwi akulona iqiniso ukuthi babe save inyamazane nezilwane ngoba zizobulala abantu ukuze beyivalele ngoba zazi ubungozi kubantu. Abantu abantsundu ngokwasendulo babephila nezilwane amabhubesi. Zonke lezi zilwane lezi ekuthiwa namhlanje esezisibulala ngoba seziyasibulala namhlanje ngoba sakhiwe ukuthi asizonke zibe yisitha sethu. Kwafika bona bezizwe bengakafika bezizwe lana or bengakangenwa umoya kaSathane. Sasiphila nazo lezi zilwane lezi zihlonipha babekwazi ukuconnecta nazo babamkhulu bethu telepathy zibaguqele. Akekho umuntu owayedla omunye kodwa kuthe mase sengena umoya obumnyama ama fallen angels esengenile kubona esebenza ngabo yiba abafika nale agenda lena yokuthi lezi zilwane lezi ayibanjwe ziyovalelwa. Njengoba nibona ke kuneqiwi akuvalelwe ilwane lapha kuvalelwe imimoya yokhokho nobabamkhulu bethu. Kodwa abantu abaningi abakwazi lokho ngoba lento ijule kakhulu yasemoyeni. Bayitshela ukuthi kuvalelwe ilwane ngoba zayizobabulala ziyingozi ilwane. Kanti ilwane zasingasibulali sasiyinto eyodwa nayo. Njengoba bayithatha bayithumba bathumba okhokho bethu nobabamkhulu bethu. So ngiyabadabukela ke sizwe sakithi ngoba zonke lezi zithwalo zabo zizoqhaqhwa. Nalabantu abababophile lapha yana bazokhululwa. And izobuya inature mayisisiqaqekile uzoyibona into esazokwenzeka emhlabeni. Inature iyaqaqa labantu bayibophile bayibophe amagumba amano omhlaba bebebophe inature beyibambile bebecontrola ilento lena iweather. Iweather yayicontrolwa yithina ngokwasendulo siyicontrola ngokwenature. Bafike basicindezela bayibopha bayicontrola ngokungcola ngendlela yabo. Izoqaqwa ke yonke into iyaqaqwa ke manje uzoyibona into esazokwenzeka emhlabeni uzowabona ama natural disasters ofika iyabuya inature izopay revenge kulento abayeza uzoyibona into esazokwenzeka emhlabeni. Ngiyawadabukela lamazwe lawa abo ngoba kusazovalwa ngehlahla kunamazwe asazophela nya emhlabeni. Iziyakhala yonke. Hey kula ngaphandle bafethu. Mbukeli ngithemba ukuthi ujabulele episode namhlanje. Mangabe kunjalo ngicela ulike ucomment usho wena ukuthi siphi story sikuchazile. Mina ke hey esingishaya kakhulu lesi salendoda le kuthiwa ichoose yona ukuthi ifuna ukuphila noma ifuna ukufa. Mangabe ifuna ukuphila akumelanga iphinde ithinta umuntu wesimame. Hey leyo hayi bona leyo ayileyo le inzima le ayile inzima leyo ngoba na uzwela umfowethu every time akathi nje namhlanje uyalidla noma kanjani bavele bakokode babelana nodwa kwenzeke nje imanga nje nange kakhulu ukuzisho ukuze explain. So sithemba ukuthi sifundile ama lessons bafethu
Themba ukuthi nathi angeke senze izinto ezibheke eceleni nathi sizifake ingozini bafethu. Peace, love and light, man.